Yes, turabasuje cyane. Twongeye kubifuriza igitondo cyiza kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Tubahaye ikaze rero n'ubundi nk'ibisanzwe muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane. Turi ku itariki rero 24 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka wa 2025. Nyemera nkubwire ko muri iki gitondo n'ubundi iki tuzinduye na makuru agezweho nkuko mumaze kwimenyera rero amakuru yacu akaba agenda yibanda hariya muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugenda tugaruka ku ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacyo harunda avuga ibihugu bigiye rwose bitandukanye byiyemeje kugenda bibafasha mu guhangana na M23 ndetse n'umutwe yitwaje intwaro yakuye mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Tutibagiwe rero mu by'ukuri n'abamiseneri. So muri iki gitondo rero tugiye kugaruka n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye, tugiye kubabwira uko bukeye bimeze ndetse tubabwire nuko bwije bimeze. Turaza kugaruka rero kuri Wazalendo bari kuvuga ko ku munsi w'ejo ngo hari imirwano yabereye mu gace bita ngo ni Gahororo, haro ni hariya muri hariya imurenge, ndetse bakaba bavuga ko hari umusirikare watwirwano bafite amakuru ko yaba yaharasiwe. Ifoto turaza kuyibaha hanyuma tubabwire nuko ibintu cyangwa se ibyo mirwano ari kuvuga uko bimeze. Turaza guca muri Masisi ku munsi w'ejo amakuru yabaga ari guca kuri trending kuri rezo sosiyo cyangwa se yabaga ari gutrendinga, nayo duce tugera kuri 2 M23 yafashe. Tuze kugaruka rero hitwa Kishasa, naho uyu munsi rwose ku munsi w'ejo hakaba wa mutwe umaze iminsi uhagaba ibitero warongeye kugaba ibitero. Tuze kugaruka muri Warikare, tuze kugaruka za Warungu, hari amakuru ari kuvuga ko M23 ku munsi w'ejo rwose yaba yagurukije drone hari ahantu bita muri za Warungu. Ibi byose ari mu byo turi buze kugenda tugarukaho. Turaza kugaruka Igoma, ese Igoma bimeze bite? Byose turaza kugenda tubireba. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe. Muri Uvira turaza kuhagigarukanaho turebe uko bimeze, haba ku buryo bwa deployment ndetse n'imyiteguro y'urugamba. Ni byinshi cyane turabuze kugenda tugarukaho. Urasabwa gukanda kuri subscribe niba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere. Niba rero rwose usanzwe udukurikira cyangwa se usanzwe ukurikira uyu muyoboro, ubwo rero icyo usabwa ni ugukanda like ndetse ukanasharinga inkuru zacu, hanyuma rwose ibindi ukabiturekera. Murabizi ntabwo mu kiganiro mba ndi jyenyine, turaza kuba turi kumwe na Vincent, turi kumwe ndetse na Machachari. Tugenda rero dufatikanya kugira ngo tubagezo amakuru yo muri iki gitondo, ndetse yewe nta no gutinda. Ubu tuvugana rero mu by'ukuri tukaba turimo turashakisha Vincent ndetse wanamaze no kugera ku muyoboro kugira ngo aya makuru dufatikanye kuyabageza. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Saita? Urakomeye? Ndaho ndakomeye rwose, meze neza. Okay, aho ni sawa rwose. Uramutse neza, reka nizere ko n'abadukurikiye nabo baramutse neza. Nabo bameze neza kandi turabishimira Imana. Update zacu reka tuzihere hano muri za Rucuro. Ku munsi w'ejo Rucuro ni ahantu hiriwe imirwano cyane cyane, ariko imirwano yavugwaga mu bice byitwa ngo ni za Kazaroho, aho twagerageje kugenda tugana n'abantu benshi cyane, bakatubwira ko hari akazaroho n'ubundi ngo ari indiri cyangwa se ngo ni nka etat major cyangwa se nka headquarter za FDLR. Impamvu rero nuko hariya ngo hari urukuta rukomeye cyane rwa FDLR ku buryo ngo M23 bizabagora cyane kugira ngo bamaremo FDLR. Ku munsi w'ejo aho za Kazaroho n'ubundi hiriwe imirwano, ndetse twavuga ngo ni imirwano yari ikomeye cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri tugaruke muri ibyo bitero byabereye muri ako gace bwana Vincent. Nibyo, ni imirwano imaze iminsi ibera mu bino bice za Kazaroho, aho bita Kakono ndetse n'ibice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'ihuriro AFM 23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR na Wazalendo. Yego, bikaba bimaze iminsi ibera muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko nayo wari ubigarutseho. Ikaba ari imirwano yabereye mu duce twegereye parike ya Virunga hagati y'agace bita Kakono ndetse n'aka bita Kazaroho. Yego, bari muri peperi bita Bwisha.
mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hashize kuwa gatatu nyine ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025 2023 yatangiye operasiyo idasanzwe yo guhiga abarwanyi ba FDL ndetse n'abo muri Wazalendo kuko bafashe kano gace ka Kazaro ndetse na kano gace ka Kakono bakagira indiri yabo. Yego. Umva mu mpera z'icyumweru gishize no mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye cyane ihanganishije AFM 23 igisirikare cyabo n'imitwe ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kunze gukorana n'ingabo za FARDC. Urabizi yuko byakunze kugaragazwa kenshi ko iyi mitwe ya FDLR, Mai Mai, Pareko ndetse na Wazalendo ikorana bya hafi na FARDC. Kwa 22 z'ukwezi kwa karindwi 2025 AFM 23 yahanganye bikomeye cyane muri groupema ya Maboko na Mufunyi ndetse twari amasisi nyine na M20 na Wazalendo ndetse n'abarwanyi bo muri FDLR. Birakomeza bigera muri groupema bita Bukombo uherereye muri sheferi ya Bwito, naho AFM 23 niyihanganiye imitwe ikorana na FARDC harimo CMC FDP yobowe nabo bita Dominique Ndaruhutse. Yego. Uyu Dominique Ndaruhutse ubundi bikaba bizwi yuko amaze igihe kinini akorana n'umutwe w'iterabwoba ugizwe na bamwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda wa FDLR. Ndetse n'ubundi byarakomeje guhera mbere y'itariki 22 nko ku itariki 19 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi n'ubundi. Yego. AFM 23 n'ubundi yakomeje guhangana bikomeye n'umutwe wa Wazalendo uri mu bice mu itsinda bita MDCR. Uwo bita Guido Shimira ngira ngo uramuzi. Yego. cyane ufite ibirindiro bikomeye muri groupema ya Kisimba. Aho ni muri Warikare. N'ubundi herere muri teritwari ya Warikare. Bararwanye ku buryo bukomeye, imirwano imara igihe igoma. Allo? Network rwose ndabona network atangiye kuba ikibazo. Network kurumva ko ni Guido Shimura niro twagarukagaho uyu mugabo ubarizwa hano muri teritwari ya Warikare. Niwe twari turimo turagenda tuvugaho. Uyu mugabo ntekereza ko ari muri n'ubundi arimo ararwana hara muri za Warikare. Marezo twihanganiro gato rwose. Turaza kubabwira ko ndetse n'ibi bitero bya hano Vincent nama network kandi satangiye kuguruka. Cyaba ari ikibazo ko cyama network kubera ahantu tuba turi ntabwo network aba ameze neza. Nibyo nakubwiraga yuko ino mirwano iri kuba mu gihe n'ubundi hagati ya AFM 23 guverinoma yabo ikorera igoma nk'uko tubizi. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi yagiranye gusinya amahame ngenderwaho na guverinoma ya Kinshasa. Bumvikana yuko bagiye gushyiraho agahenge ko kugira ngo bahagarike imirwano ku buryo buhoraho kandi bizabageze no gusinya amasezerano y'amahoro. Ariko bigaragara yuko imirwano ikomeje kubera yuko yaba Wazalendo yaba FDLR yaba Mai Mai bikomeje kugaba ibitero kuri M23. Kuko M23 ikaba yaratangiye operasiyo yo gubahiga bukware. Ukabona rero iby'amahame yashyizweho umukono n'agahenge bigenda biba ikindi kibazo kuko kubyubahiriza nabyo ubona byarabaye ikindi kizamini kurenza uko babivuga mu magambo. Yego. Rubwo turaza kureba iyi mirwano mu byukuri. Uriya mugabo rero mu byukuri urimo urarwana Ndaruhutse Domi yanigambye ko ngo bira bitero byo mu mujyi wa Goma mu nkengero y'umujyi wa Goma byabaye mu minsi ishize cyangwa se ubwo hari kwa kange mu ijoro ryo kwa 21 buca ari
na kabiri biriya bitero yigambye ko ngo ari we wabigabye, yabyivuze rwose ngo niwe wabigabye. Birazwi yuko bamaze igihe nyine bundi babyigamba, bamaze iminsi bigamba yuko bazagaba ibitero bitandukanye kuri M23 kugira ngo bayambure imijyi yatsi igisirikare cya FARDC gifatanyije n'iyi mitwe. Nibyo nk'uko bivuga ku itariki 22 nyine z'uku kwezi kwa karindwi mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma hari habaye imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo ndetse n'iyi mitwe bifatikanya byateye M23 kugira ngo bibuze abaturage umutekano mu mujyi wa Goma. Yego. Ariko M23 yatangaje yuko yakoze ibishoboka byose ikegezayo bino bitero bari biturutse muri parike ya Virunga, biza bisatira ibirindiro bya M23. Ni igitero cyari cyabereye aho bita Mugunga muri groupement ya Rusayo. Cyitwa Nyiragongo nyine nk'uko nawe wari umaze kubivuga. Yego. Imirwano ikaze ubundi yatumye amazu menshi ashegeshwa, ndetse abaturage barahunga, hagira ndetse n'abantu bapfuye ariko ntabwo umubare uramenyekana. Ariko M23 yatangaje yuko agahenge kagarutse mu mujyi wa Goma ubu nta kibazo, ndetse no mu nkengero nka za Gupoma ya Rusayo haturitse ibisasu byinshi cyane kubera iyi mitwe yitwaje intwaro mu by'ukuri yagiye byifashisha, ndetse na za Mugunga ndetse na Kiyeshero, ko umutekano wagarutse ubu abaturage batuje. Ubwo rero rwose ibintu ni byiza cyane. Hanyuma Vise, muri Masisi bimeze bite? Kuko ndagira ngo dukubita tubangura. Masisi bimeze bite? Masisi naho ntabwo bimeze neza kubera yuko hari imidugudu ibiri abaturage bahunze ajya mu mashyamba bajya no mu midugudu ituranye na za Masisi. Kubera imirwano imaze iminsi hagati y'Abazalendo ndetse n'ihuriro rya AFC 23 cyane cyane aho bita Katoyi naho bita mu mudugudu wundi bituranye bita Osobanyuka. Habaye imirwano ikomeye yumvikanye intwaro zikomeye ku mpande zombi, bikaba byarateye abaturage ubwoba ndetse na n'ubu bakaba bagikomeza kuba mu byabo, bamwe bajya mu mashyamba abandi bajya mu midugudu yegereye hano Osobanyuka. Urwo rusaku rero rw'intwaro zikomeye yaba M23 yakoreshaga, yaba Wazalendo ndetse n'abandi bambari bayo, byumvikanye cyane cyane mu gace bita Katobotobo naho bita Ruke, muri groupement bita Nyamaboko, aho bita muri secteur ya Osobanyuka Banyungu. Aha rero imirwano yarakaze ku buryo yaba Pareko nayo yinjiye muri iyi mirwano, iri kurwana ku ruhande rwa Wazalendo nko mu midugudu bita Mbizo muri groupement ya Ofomando. Kuko hari Ofomando ebyiri, ariko muri Ofomando ya mbere niho imirwano yari ikaze cyane, ndetse irakomeza no mu mudugudu bita Karoba. Birakomeza bigera mu midugudu bita Bukumbiriri, bigeza aho bita Katunda muri groupement ya Mufunyi ya kabiri nayo, ku buryo binavuga yuko umukomando uyoboye itsinda bita Pareko bita Kigingi. Yego. Nidambye yuko ngo basubije inyuma M23 ngo bagatwika n'amazu y'abambari babo nk'uko uyu muri Pareko yabivuze, ariko M23 ikabivuga yuko atari byo, ko batigeze batwika amazu ya M23, kwa huko batwitse amazu y'abaturage kuko M23 nta mazu igira. Ubwo bavuze ngo y'abambari yabo already ni y'abaturage, ni iz'abaturage baba batwitse, kuko nyine niko babivuga, kubera ko irwanira abaturage bavuga ko ubwo nyine abaturage n'abambari babo. Bo bavuga ko ari abambari babo nk'uko tubizi, ariko tujya tubibona ko harimo n'abambari ba Wazalendo. Ya Vise, mbere yuko tujya Kinshasa, banza utugezo update kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Kanyuremo nihuta vuba mpereye mu ntara ya Maniema. Mu ntara ya Maniema, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje yuko bakwiye gukurwaho bariyeri ziri mwabi mu bice bya Maniema, kubera yuko
byagaragaye kenshi ko hari bariyeri zibuza abaturage umutekano bigatuma badakora ibyabo nk'uko babyifuza. aravuga ati rero turabasaba yuko izi bariyeri muzikuraho kugira ngo abaturage bakore bisanzuye kuko ibi bintu by'amabariyeri ntabwo tubyifuza. mu magambo agira ati abaturage bagomba kugira uburenganzira bwo kugenda batabangamiwe. ati twasanze hari ahantu henshi hari za bariyeri zinyuranye zishora abaturage kandi amategeko y'intara yacu asobanutse neza ko izo serivisi bemerewe ko bakwiye kuzikora kandi bakwiye kubatangira. uyu minisitiri akavuga yuko ibi bintu bya bariyeri bigomba guhagarara kuko bibuza abaturage kwishyura kwizana ndetse no gutembera mu bice bitandukanye. ategeka ko izi bariyeri zikurwa. noneho tugarutse mu Burundi, yego, mu gihe abaturage bari kwitira isazi mu maso, Perezida Ndayishimiye yahisemo kongera ingengo y'imari akoresha mu biro byiwe, aho yayigejeje kuri miliyari na miliyoni 80 z'amafaranga y'amarundi. ariko abarundi bakavuga bati arongera ingengo y'imari akoresha mu biro byiwe mu gihe inzara itumereye nabi, mu gihe igitoro cyabuze, mu gihe amadovize yabuze, mu gihe ibiciro bizamuka amanywa n'ijoro. mu by'ukuri abaturage bakaba babyinubira, ndetse na bamwe mu bagize ubutegetsi nabo bakavuga bati ibintu ntabwo ari byo. yari ari kuri miliyoni 720, none ageze kuri miliyari mu gihe ubukungu bw'igihugu butifashe neza. mu by'ukuri abantu bakabyinubira, ndetse na bamwe mu bashinzwe ubutegetsi nyubahirizategeko mu Burundi bakavuga yuko ibi bintu atari byo. ahubwo ntekereza ngo buriya bayizamuye bakurikije uko bari kubona n'ubundi iterambere riri kugenda riza. havuga nabwo ngere natangiye kuvuga ko buriya bya bintu harimo muri Kongo biri gutanga umusaruro. ntabwo ari iterambere kubera yuko abaturage bararira bakavuga yuko nta esansi bafite, nta madovize bafite, ndetse n'ibindi byankenerwa batabibona. ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo akomeze abone uko asahura umutungo w'igihugu nk'uko abaturage babyivugiye. tugaruke mu Rwanda rero ku nkuru zerekeranye n'ubutabera. yego, hashize iminsi hagaragara inkuru nyinshi zerekeranye n'ubutabera. iyo tutavuze kuri Victoire tuvuga ku bandi batandukanye, ariko uyu munsi noneho inkuru tugarutseho niyo bita Germain Musonera. Germain Musonera uyu nguyu yari yiyamamaje kuba depite muri 2023 avuye mu ishyaka rya RPF Inkotanyi. ariko aza gutabwa muri yombi mu gihe cyo kurahira, bigaragaye yuko akekwaho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi. ejo rero urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rwafashe icyemezo yuko akwiye kuburanishwa, ariko akaburanishwa mu muhezo kugira ngo umutekano w'abatangabuhamya utabangamirwa nk'uko ubushinjacyaha bwabisabye, bukavuga ko hari abatangabuhamya bakwiye gurindirwa umutekano kuko baramutse bagaragaye bashobora kugirirwa nabi. bakaba rero urubanza barugize mu muhezo kugira ngo abatangabuhamya batagirirwa nabi nk'uko twabonye icyemezo cy'urukiko kibivuga. twinjize Kinshasa rero ngo abamabondo wa mutwe wa mabondo ari naho tugenda dusoreza. abamabondo ngo babaye abamabondo babaye abamabondo baherutse gushimuta abantu bagera muri 5, barimo abagore 4 ndetse n'umugabo umwe, barimo abagabo 4 ndetse n'umugore umwe. ariko ejo baje kubarekura, ariko barekura barabagize intere mu gace bita Maruku. barabakubise, uyu mugore agirirwa nabi, akorerwa ibyafura mbi kugera naho bamufata ku ngufu. biragaragara yuko rero burugumesitiri wa Maruku avuga yuko abaturage bakwiye kuba baba maso kuko mabondo ikomeje kugira nabi abantu, ariko n'abaturage nabo bakavuga yuko batewe impungenge ndetse n'ubwoba n'ibikorwa by'umutwe w'amabondo. bagasaba ubutegetsi bwa Kinshasa ko bwakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe urwanywe kandi mu buryo buhoraho. ndagushimiye rero, numva umwana wari umaye ngushimiye. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Yes, yari Vincent rero watugezagaho update mu bice bigiye bitandukanye, haba hano muri Masisi, yewe haba hano muri za Uvira, ndetse tutibagiwe na hano
muri za Goma ndetse mbese muri make mu bice byose. Reka rero tushakishe na Macacari nawe tumanukane mu nkuru zigiye zitandukanye n'ubundi rero zirimo kugenda zigaruka hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rediro ndabona Macacari nawe yamaze kuba ahagera. Waramutse neza Macacari? Mwaramutse bwana Faita. Meze neza cyane. Turashima Imana twaramutse neza. Okay, ni byiza rero rwose ubwo waramutse neza bwana Macacari, ubwo n'abadukurikiye urumva nabo baba bameze neza. Macacari, reka duhere muri site Kivu ngo ahantu bita Bukavu hakoze icyitwa umusako uteye ubwoba cyangwa se umusako karahabutaka. Tubwire iby'uwo musako. Birumvikana ni murabizi ko mu minsi ishize mu makaritiye amwe n'amwe mu mujyi wa Bukavu cyane cyane yegereye ayo nakwita amateritware cyane cyane nk'iyi karitiye ya Bagira hagiye humvikana ubucengezi bw'imitwe ya za Wazalendo. Amakuru rero atugeraho ni ukuvuga ko mu by'ukuri umukwabo wakozwe ubwo buriya ni yayindi bita ngo ni bouclage zikomeje kugenda zikorwa ariko noneho zigakorwa mu buryo batamenyeshejemo abantu kugira ngo wenda babe bagerageza nko guhisha ibimwe mu bikoresho. Birumvikana ni mu gace ko bita Kiriri ahangaha rero ni muri quartier n'ubundi y'ahangaha yo muri axe n'ubundi ya Bagira ahangaha akaba ariho hakozwe ngo umukwabo ukomeye cyane ndetse ngo uyu mukwabo ngo ukaba wakozwe ngo muri bwa buryo bwo kureba niba hashobora kuboneka imbunda n'ubundi cyangwa se Wazalendo. Haravugwa abasore batari bakeya ngo ndetse ngo bagera ngo kuri 80 ngo ndetse barimo n'abagabo ngo batawe muri yombi ngo kandi mu by'ukuri n'ibimenyetso cyangwa se fact zigaragaza yuko ari bamwe muri za Wazalendo. Muribuka mu minsi yashize twajyaga tuvuga ko hari imitwe imwe n'imwe ya za Mayimayi yagiye isenyuka, insoresore zikinjira zigahita zijya mu mujyi zikigira abasivile. Birasanzwe hano muri Kongo babikora ariko kandi ni muri bwa buryo n'ubundi bwo kureba niba hashobora kugaruka umutekano n'amahoro muri access ziba zigiye zitandukanye hose. No kuvuga ko ahangaha amakuru atugera akatubwira ko ari operation mu by'ukuri yakozwe muri gahunda n'ubundi zisanzwe bikabishobora no ndetse no gukomeza ariko kandi ngo abantu bakaba babanje kwikanga ahangaha ngo bakagira ubwoba. Gusa bukaje n'ubundi tera ubwoba abaturage bakunze gutekereza ko hari impamvu ariko nyuma yayo niyo mpamvu ujye ubona mama 23 bagize batyo bagakoresha inama n'ubundi niko byagenze. Bahise bahamagaza bamwe mu baturage batari bafashwe bababwira ko n'ubundi ngo bari amakuru baba bahawe abafatika ngo ndetse baba bagomba kugira icyo bakora n'ubundi kugira ngo umutekano wo muri ibyo bice ugaruke. Ikindi ahangaha muri izi axe haravugwa ubugizi bwa nabi. Abangaba murabizi ko iyi Bukavu bukoze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro, benshi bakavuga bakibaza ukuntu izi nkongi z'umuriro ziyibasira. Biravuga ko ari abantu bakuze gutwika amazu ngo ndetse bakayatwika n'ubundi mu ijoro kugira ngo nk'abantu babazi ko bakorana na M23 bakaza bakagirirwa n'abakaba aribo inzu zabo zitangiriraho zitwikwa. Murabizi ko iyi Bukavu mu by'ukuri ntabwo higeze hakubitwa icyitwa ikinyafu kuri bamwe na bamwe, akaba ari niyo mpamvu rero bakomeje ubugizi bwa nabi. Rero muri bwa buryo amakuru baba bahawe nk'abayobozi bahangaha kuva hajyaho Guverineri Patrick Busu, urabona ko ibintu byahindutse muri Bukavu paraporo y'ukuntu uwo bita Emmanuel Birato yarayoboye iyi ntara Kivu y'Amajyepfo. We akiyoboye ibintu byari bibi cyane ariko urabona ko aho agiriho Guverineri mushya ibintu bisa nkaho byamaze kuba bifata umurongo. Bakaba batangije na gahunda zisa nkaho ari nziza zo kugarura umutekano muri uyu mujyi wa Bukavu bwana Faita. Hajyanye ngo barenga 80 ku munsi w'ejo ariko babwirwa ko abaturage ubwo basigaye babwirwa ko bitewe nuko bazagenda bisobanura hari abagomba kuzarekurwa cyangwa se ndetse n'abatazarekurwa bitewe nuko haba hari ibihamya bigaragaza yuko n'ubundi ari bamwe mu bakoze ari inyeshyamba cyangwa se bari mu mitwe ya za Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC.
reka tuve aho rero n'ubundi twerekere muri Uvira naho utubwire uko bimeze. Ngo hari ibice ngo byumvikanagamo amasasu hano muri Uvira hose rero ni muri Sud Kivu ni ibirometero bitari byinshi cyane n'ubundi uturutse hano muri Bukavu. Ho bimeze bite bwana Macacari? Ni ijoro ryose ryaraye ryumvikanamo amasasu aho abantu babashe kwibaza ngo mbese byagenze bite uyu mujyi wa Uvira, nubwo wenda hari abagenda bagatereka inkuru nk'ariya bakavuga bati Uvira byakomeye, ariko kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba bafite ishingiro ryo kubivuga, kuko uyu mujyi wa Uvira wamaze kuba umujyi uri militaire cyangwa se urimo abasirikare benshi bamaze kuba baruta umubare w'abasirikare bamaze kuba uruta umubare w'abaturage. Ni mu mujyi rwagati aho bita ku Paul Kalundu. Ahangaha muri Paul Kalundu ni ku cyambu, niho hari icyambu gitwara, ni icyambu cya Tanganyika gitwara. Ahangaha akaba ariho navuga ko hahuriye ibyambu bituruka mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye. Birashoboka ko iyi poro yaba poro international bitewe n'uko ushobora kuba cyangwa se icyambu gishobora kuba icyambu mpuzamahanga, kubera ko ushobora kukigeramo uturutse muri Tanzania, ushobora kukigeraho uturutse mu Burundi, ushobora kukigeraho uturutse no muri Zambia, birashoboka ushobora kuhagera. Ariko kandi n'intara nyinshi zikoze kuri iki kiyaga cya Tanganyika. Ahangaha kuri Paul rero biravuga ko ngo habaye ngo kurasana bikomeye cyane, ariko noneho igitangaje nuko kugeza n'ubu ngubu ngo amasasu burinze bucya akiri kumvikana ahangaha, ngo bikaba bigoye cyane ngo kuba wavuga circonstance exacte cyangwa se ukuri kuko ibyaya amasasu ari kumvikanira Paul Kalundu mu mujyi wa Uvira. Abaturage kugeza amagingo yangaya ntibarashobora gusohoka ngo bajye mu mirimo yabo. Iyi Kalundu ni imwe muri quartier, ariko noneho ikaba ifite n'icyambu gikomeye benshi bakunze guhungiraho n'ubundi cyangwa se abasirikare bakunze gutura, cyane cyane bitewe bakunze kugira batekereza ko ngo bashobora kwinjirirwa mu buryo batunguye, bakaba bakwinjirirwa bakabura ngo aho berekeza. Hari bamwe hakunze kuba hari ingabo za FARDC cyane cyane, kuko ngo z'ubwazo ziba ziteze ko zidashaka kuzakorerwa ibyo abagenzi babo bakorewe mu mujyi wa Goma, bakagenda bakirunda ku cyambu, kuko nta handi hantu bashobora kujya. Kavuga bati abashobora kuzaca mu Burundi biramutse bibaye bibi baba ari benshi, imivundo ikomeye. Ati twebwe rero tuzaba ba mbere mu kugenda, kuko abayobozi babaye ba mbere kuva mu mujyi wa Goma bakigendera bagasiga abasirikare mu kangaratete. Abangaba rero ngo bakomeje kubangaba amakuru tutakwemeza ya nyayo, ngo tuyemeze ngo duhagarare hariya tuvuge koko yuko ari byo, kuko na n'ubu urusaku rw'amasasu rukiri rwose ahangaha Kalundu, ngo nuko Wazalendo zishobora kuba ngo arizo ngo zagiye kugaba igitero kuri force za FARDC zisanzwe ziri hariya. Icyambere, impamvu ya mbere bakeka ngo nuko Wazalendo bashaka kugira ngo iki cyamba bari bo bakiyobora, ngo dore ko kivaho amafaranga atari makeya mu kwishyuza ambatema cyangwa se ubwato buhagurutse ndetse n'ubuje. Icyo ni icyambere. Ikindi bakavuga ko ngo FARDC yari yaramaze kwambura ubushobozi Wazalendo muri axe nyinshi, ngo bikaba bituma barabuze amafaranga. Kandi nayo mpamvu bari kugenda bahigira uwo bita Jean-Jacques Purusi, bavuga ko bashobora kumwivugana. Abangaba rero ngo ikaba nayo ari impamvu ya kabiri ivuga ko bashobora kuba bari kuhavana abasirikare ba FARDC ngo abe ari bo bahakontorora. Ahangaha mu mujyi wa Uvira harimo kutumvikana hagati ya Wazalendo y'imitwe n'ubundi yitwaje intwaro ndetse n'abasirikare ba FARDC, cyane cyane ko bari bapfa ku bijyanye n'imisoro, ubundi bagapfa kutumvikana. Ingabo za FARDC birumvikana zishigiye guverineri, ariko Wazalendo cyane cyane witwa Makanaki Kasimira John we yavuze ko ngo bikunze ngo agomba kwivugana guverineri Jean-Jacques Purusi. Birashoboka rero ko bashobora kuba bari kurwana bapfa kimwe muri ibyo ngibyo ngarutseho. Turaza kuba tubikurikirana, kuko icyitwa isasu riracyarira hariya kuri Paul Kalundu y'ahangaha mu mujyi wa Uvira. Turaza kuba tureba koko ibyanyabyo, kuko biragoye kumenya impamvu yabyo amasasu akiri kumvikana muri uyu mujyi bwana Faita. Ko numva niba bamaze amasaha menshi bari kurwana, ahubwo bishobora kuba byakomeye, wowe ukaba ubyita ko baba bari gupfa icyambu cyangwa se ibiki kandi ari ibindi wa muntu.
imirwano y'ahangaha kuko wenda tutavuga ko ari 23 yahageze, niyo mpamvu twebwe turimo wenda turabihereza intensity ngufi, cyangwa se wenda urumva amasaha ijoro ryose cyaraye ari amasaso yatangiye mu saa moya kugeza amagingo yanga yaracyumvikana ahangaha. Urumva yego ntabwo twavuga ko byoroshye kuko ijoro ryose barasana, byanga bikunze hagomba kubonekamo abitabye Imana batari bakeya, agomba kuboneka ama victime y'abaturage, ibyo birashoboka. Gusa urumva ko byanga bikunze no gusubirana, kuko hari igihe basubirana bakarasana n'iminsi 3 ikarangira. Byigeze biba hariya aho bita Kavimvira nayo nimwe muri quartier ariko ihana umupaka, hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi, barasanye hafi iminsi 3 yose. Ibyo ngibyo biraba bageze muri 50 barahaguye. Nibi rero bishobora kuba nanone byongeye kwisubiramo, nanone bikagenda muri ubwo buryo. Gusa ibi byo noneho muri iki gihe bishobora kugorana kuko guverineri arimwe arakigirwa ku rwego rukomeye cyane, ndetse nawe ku munsi w'ejo yabitangarije itangazamakuru avuga ko ngo amaze gusimbuka impfu zigeze muri 7, ngo kandi ngo bari kumumenasa amor, cyangwa se barimo bamubwira ko ngo bari buze kumwica. Urumva ko hagati aho rero ni ibintu bitoroshye bwa Rafayita, nabyo turakomeza tubikurikirane. Gusa twavuga ko atari mu 23 yahageze, birumvikana nibo ubwabo gusubiranamo, ariko nibo wamwiryane naho kimwe mu bihereza imbaraga 23 ubusanzwe ko baricana. Bizi abajenerali bagiye baraswa bagahushwa, abandi bakicwa. Nk'umujenerali wa FARDC witwa Andre Kotazo yararashwe kugeza amagingo yibye ntibiranamenyekana ko yaba yarishwe cyangwa se wenda yaba yarajyanywe Kinshasa. Urabizi witwa Gasita yigeze rusimbuka, ariko mu rundi ruhande bakavuga ko bishobora kuba wenda kwaro kwigiza. Rubizi neza ko n'ubundi ni benshi. Uwitwa Generali Mutetesi Kibukira yari umujenerali autoproclame wa Wazalendo, we yarashwe na bagenzi barapfa. So ahangaha byanga bikunzeho ntabwo bajya bahuza uko byahinduka, ariko kose bararasana bigakomera. Aha rero FARDC zaho nazo ubwazo bijya bigaragaza ko zitari guhuza. Hari abaje bashya, hari abari basanzwe nabo byo bahuza, n'abaje ari bashya. Wazalendo nabo bahuze na FARDC. Urumva ko rero hagati aho ari ikibazo gikomeye cyane, kuko urareba naho bita Runingu. Twarutse gato tukiranga mu gace ka Runingu, naho ku munsi w'ejo umusirikare umwe wa FARDC yagize acyarasa umuyobozi wa Wazalendo ndetse aramukomeretsa, ariko ntiyamwica. Kugeza ubu haracyarimo panike, kandi Runingu nayo iri mu birometero 25 uwerekera Uvira, kandi Runingu yo iri hafi yaho M23, kuko M23 turi mu misozi ihasiri Promba cyangwa se imisozi iri hejuru ya Runingu. Urumva ko rero ibi byabo byo kurwana bya hato na hato bishobora guhereza urwaho M23 ikavuga iti abaturage nabo bagomba kugwa, ntabwo ari twe turi kurwana namwe ubwanyu muri kurasa, muri kurwana. None ni ibintu biri aho ngaho gusa, kuko twakunda kubivuga mu mujyi wa Goma, ugasanga M23 igize ute ihise yinjira. Ya Machacha, tubwire iyi nkuru iva ko ngo abasirikare ba FARDC bahungiye mu Rwanda barimo baratabaza ko leta ya Kongo yabibagiwe. Basirikare baragira ngo yabibuka bate koko? Ni gute yabibuka kandi bafata nk'ibigwari? Aba basirikare n'ubundi ni cyo ngicyo bagerageje. Hari video yabo yatambutse barimo batabaza bavuga bati ese twebwe turabande, twebwe ko twahunze. bari kumwe bisobanura ngo ukuntu byagenze, barwanye bagasanga bazungurutswe, bagenzi babo bagerageza gusohoka bakaraswa bakicwa, byaba ngombwa barangiza bakagenda bakibona ku mupaka, ubundi ngo bagafatwa. Ubwo ni ko babisobanuraga, ariko ubundi bamanitse amaboko, barahunze baragenda bagera ku mupaka bamanika amaboko, byaragaragaye. Gusa abangaba bari kuvuga bati twebwe turabasirikare bageze ku kama niba ari 129, kavuga bati twebwe turabasirikare 129 twahunze, dufite abapolisi ndetse turi hamwe na Wazalendo. Atariko kugeza amagingo ya ntabwo dutekerezwaho, niyo hari ibiganiro runaka ati twebwe ntabwo mugira icyo mutuvugaho, ati twebwe tuzaba bande, ese turi impunzi, ese turi imfungwa z'intambara, tuzaba bande. Ati twebwe turimo turatabaza perezida w'igihugu, ati natwe dutekereza ati tubona twaribagiranye mu bashobora kuba niba koko hari ibiganiro biri ko bazaduha,
niba hari ibiganiro biri kuba za Washington twebwe badushyira mu kihe cyiciro twebwe turi mu ruhe ruhande kuko urabona ko bagenzi babo bari barahungiye muri MONUSCO kugeza amagingo aya bo baratwawe barafashwe bajyanwa kandi nabo urumva nabo nibigwara kuko ntabwo urugamba bigeze batsinda abahungiye muri MONUSCO abandi nabo bahungira mu Rwanda kandi bivugwa ko ababanje guhungira muri MONUSCO yabanjije kubanga cyane cyane abangaba baje mu Rwanda bavuze ko ngo bageze kuri MONUSCO ikabatera utwatsi ikababwira ko idashobora ngo yakiriye benshi barangiza bagahunga. So urabona ko rero ni ikibazo gikomeye cyane kumva ko wa mugani badatekerezwaho. Hari abandi nabo bivugwa bafashwe na M23 bamanitse amaboko bamara kumanika amaboko M23 ikabajyana za Romangabo ndetse n'ahandi. Aba biravugwa ko numvise hari inzego za politiki zo muri Kongo zivuga ko ngo igihe bafungura imfungwa za M23 ngo nabo barekura abo basirikare babo ariko simbyumva neza uko M23 ari abakongomani baba bari hamwe n'abandi basirikare b'abakongomani ngo babarekure ngo bikunde. Gusa makuru mfite ngo nuko abangaba gupasinga kwabo cyane cyane bakomoka kure cyane baba olala manetwork ni ikibazo cy'amanetwork reka twongere tumushakishe kugira ngo rwose dusoze kuri izi nkuru. Macaca network ubanza zari zisimbutse nari nkivuga kuri aba basirikare abangaba rero nkuko nari nabigarukagaho nari navugaga ko hari abandi n'ubundi bafashwe hari abafatiwe muri MONUSCO urabizi ko ku bufasha bwa CICR batwawe bakajyanwa i Kinshasa aho ni bamwe. Hari abandi nanone bafashwe na M23 numvise leta ivuga ko nabo ngo bashobora ngo kuzarekurwa ngo kubona zari imfungwa z'intambara ariko numva ko bitakunda kubera ko nabari abakongomani kandi na M23 akaba ari abakongomani ashobora kwinjizwa mu gisirikare cya M23. Ibyo ngibyo birumvikana neza cyane. Gusa igihari nuko leta ya Kongo abangaba babaga nk'abari kwibutsa ariko bakaba bari gutakira udashobora mu by'ukuri kubareba. Iyo ni leta ya Kinshasa tabitayeho ndetse biragaragara ntabwo ibitayeho ahubwo wenda mu buryo bwa diplomasi kereka leta y'u Rwanda muri bya biganiro byagirana na Kongo shobora kuvuga ati nyamara hari abasirikare banyu dufite ati mushakisha uburyo dushobora kubabohereza cyangwa se bitari ibyo ngibyo yenda tubahereze M23. Gusa biragoye natwe ahangaha biragoye kuba umuntu yatanga precision ziri exact. Gusa bo barimo baratabaza bavuga bati nyabuna mutwibuke mudukura ahangaha tumenye ngo duherereye niba turi bujye muri angle ya za mpunzi n'ubundi z'abakongomani ziri inaha mu Rwanda niba tuzoherezwa mutubwire uruhande turimo. Urumva nabo buri wese yabyibaza kandi n'abasirikare benshi bwana fight. Ya Macaca dusoreze rero muri Warikare wenda nko mu minota 2 cyangwa 3 tubwire naho uko bimeze. Yes, muri Warikare n'ubundi ni imirwano iharamukiye navugaga muri axe n'ubundi yahangaha muri groupe ya Ruperike ariko kandi hari icyitwa report ya Bisasi na Mageruhi cyangwa se abahaguye ku munsi w'ejo twavuye ko hari imirwano ikomeye cyane na ahantu hafatiwe imbunda nyinshi cyane turi buze kuba dutatura tuvuga ibyizi imbunda ni imbunda zitari nkeya hari ndetse bivugwa ko ngo hari abafashwe rwa mikoro ahangaha muri Ruberike mu birumvikana nyuma yo kwigarurira turiya duce twavuze tugeze kuri 2 agace ka Mikumbi ndetse n'agace ko bita Miba duherereye muri Ruberike muri axe uba usa n'uwerekera muri direction ya za Kairenge n'ubundi ushobora guca ugahinguka n'ubundi za Kibuwa. Ahangaha biravugwa abasirikare bageze ngo kuri 18 ngo ndetse ngo batawe muri yombi ariko akavuga abandi barindwi bo ngo bari bagotewe hagati ngo bakaza kumanika amaboko bashobora kugaragazwa mu minsi iri imbere. Aho
ngaho ni muri direction n'ubundi ya groupe ya Ruberiki. Wagaruka muri groupe ya Kisimba naho kugeza amagingo ya n'ubundi mirwanira cyakomeje, ntabwo yigeze ihagarara, cyane cyane ko agace ka Ngobe kigaruriwe nayo mu 23 ndetse bakagerageza kuavansa bakagira imbere, bakaba bahereye mu birometero bitari hejuru y'umunane na centre n'umujyi wa Pinga, ndavuga hangaha aho bita Nkasa. Kaba bivuga ko rero abangaba batangiye kubona ko cyane cyane inyeshyamba za CMC zo kwa General Bigabo bakaba bakomeje ngo gukoresha ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barebe niba babegeze inyuma, kuko kujya kwivanga na iyo bita NDC Renove Nduma Defense of Congo ngo bakabana muri Pinga ngo nabyo biragoye, ngo kugiye bababuza umwuka cyangwa se bababyiga babinjiza hangaha muri centre n'ubundi yahangaha muri Pinga, ngo bishobora gutera imvururu zikomeye. Ngo rero bikabyumvikana ko bamwe muri bo bashobora kwiripotinga, ngo cyane cyane ko abenshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba bitwa abateretere, abagambanyi, kuvuga bati n'ubundi bariya M23 ni bene wanyu mu basange, bashobora kumanika amaboko bakavuga bati n'ubundi abangaba bari kuducyurira bakatubwira ko abangaba ari bene wacu n'ubundi dushobore tujye kwifatanya nabo. Ibyo ni bimwe muri byo, kuko hari amakuru ari kugenda kwivishwa avuga ko Colonel Kanaume ni umukoloneli uba kwa General Bigabo, ngo ashobora kuba ngo yamaze kujoininga n'umubare w'abasirikare. Gusa ni amakuru atugeraho muri iki gitondo. Aya Colonel Kanaume turacyashakisha ukuri nyako, nuko amanetwork yo muri bya bice bwana Fighter ataratugeraho cyangwa se tutarabafatisha neza. Amakuru y'uyu mukoloneli ushobora kuba yajoininze turaza kuba tuyakurikirana kandi turabagezaho, kuko niba ari byo yajoininze nuko numwe mu bafite ijambo rikomeye cyane kwa General Bigabo, turaza kuba tubikurikirana turabigeza ku bakozi bacu makuru yacu ataha. Yes, urakoze cyane bwana Macacari. Urakoze cyane namwe ndabashimiye. Yes, akunze wa Jeune Official rero mwakoze kubana natwe, tuze gusubira mu yandi masaha mu yandi makuru ari buze kuba agezweho. Turabakunda cyane, ibuka gukanda like ndetse unasharinge wagira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima, kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.